Sampun, sampun. Jangan boleh bocor Namo waktu lagi itu. Pasti kan kali itu senang kan? Itu ngatur sampun.
Ada ujung. Pinggiran malah gitu. Kaleran malah gitu. Atur duning titiang di sektor emas melingih mayunan kangin utawi mayunan ring tirte. Anut pesikian titiang ring penyangga riki pemekas ring pelihur sakti ring terkumpul.
Mana
Kawan nama lagi deh. Majikan. Sale po. Gentosen sama tone gentosen lah. Bahkan nih. Sadiki gentosen ampun. Lah hargian ah. Lecek mau. Gaduhan lu mau dikira lah. Nggak Riki kedon Riki dulu. Kami channel aring kita. Udah kegeram gitu. Oh, kira tahu. Ini bingung dorong.